برنامه خوندنا کوی برنامه کچاندی هنری و وجهی یا هفتانه هر روزا اینه دمجمر هفته ایواری به دماغ مشلوی لسر و پلن میدیای جواکی ین رادیو یا وان اف ام گوه دارید کنید. گهدارین رادیو وان این هجا سلاف بوه و دما و خوش به دخلک کنوده یا برنامه خوندنا کوی. شیخ سلو آنجی سیوی سلو یک جدنگ بیجیم بنگهینه یه دنگ بیجی جه و تیروکا جدایک بوناوی باش نایزانین تی گوتن گود دمع افدال زینی که ده ده سالین 1700 و 1800 ده لحرما سرحد جیای دنگ بیجی سورملی مامت باشاب تم ده جواتین میر و آغایان ده ستران و کلام گوتیه او افدال زینی که ده دیوانان ده ددن بر هف و افدال زوراوی ده بر تی گوتن گودل شیخ سلو دکوه کچا سورملی مامت باشا سرای لی مامت باشا کچا خوان نادوی لسر سرای کلاما سرای مامت باشا چکریه دوی خلق ده امی جار کدن رونی بدن مجارا دنگ بیجی و هلبستی هر وسا باندورا دنگ بیجی سر نفش نو یه هلبزوانین کرد و امی کلاما سرای مامت آغا جعالی هلبستی و بنرخینن وان مجاران امی بمیوان خوره هلبزوان جوان نبیره گنگشه بکن دما تا خوش به جوان دم باش خوشمان جوان دست بیکی گوتنه که بیجن وک نرینه که هی گلو دکارم بیجن گو دنگ بیجی بنگها هلبسا کردیه نه هم نکارن ببیجن گو دنگ بیجی بنگها هلبستا کردی اجبر هلبستا کردی دما دست بیکر جهکی دن دست بیکر ام دکارن ببیجن دنگ بیجی بنگها هلبستا کردی بخشانه لید همان دمه دا او هلبستا کردی کفن ام بیجن آگو دمه چوی ده هات نویساندن بری 100 سالان گلک جاران دنگ بیجیا کردی صدام سرکه بو بر بوی هلبسته ده یعنی وقت مینا کم ببیجن گوهینا گنگشه جیل سروی مجاره هیم دستانا مموزینی آگو هلبستوان کرد احمد خانه هنان دیا او بخوا گنگشه که دبیجن دوی اوج دنگ بیجی هاتیج دستانا دنگ بیجی آگو بناوی ممی آلان هات ناس کرن لی ام ببیجن دنگ بیجیا کردان دنگ بیجن کرد او بنگها هلبستا کردین نامن ورنت داتوار بن گلو تیکلیا دنافبرا دنگ بیجی و هلبستی تچی جو نابه گمان تکلی هی وقت نها میناک آنی او میناکا گو دیرو که دیاره گو چقاسی او قاسکرگیجی وقت دستانا مموزینی و گلک تکلی دنجی هنایم گلک هلبست هنه بنگهوان ام بیجن دستانین سترانین کردی بون دنگ اوی گو دنگ بیجان پیشکش کرن گلک جاران باندوروان دنگ بیجان دستانین کردی و ده هلبستین کردی ده ببوره هیا جهلا دربرینی و جهلا دیتنی و جهلا ام بیجن آواکرنا هفوکی و بهتری ویجی سالخدان آگود دنگ بیجیا کردی ده گلکی باندورا خود هلبستا کردی کلاسیک دکر آگو پشتی سالین 1990 هات نویساندن دوی دمه ده ام دکارن ببیجن روشا دربرین و سالخدان هلبستا کردیش دنگ بیجی لور دست بکر لور باندورا دنگ بیجی بهتر ده سالخدان ده دست بکر وک پسندان و سالخدان بدویا که چکه که ام دوی جدا بود اما زند من برا هلبستی و دنگ بیجی ده نابینن همان دمه داشی ام دناف برا آواکرنا هفوکی ده جی نابینن راست بلی گلو باندورا دنگ بیجی لسر نفشینو هلبسوانین کرچیه اتفرد ام کارن بهتر بزلالی با آخفن لسر باندورا دنگ بیجی هلبستوانین کردین گو هلبستا بخشانانی بساندن ایگو ام بیجن هلبستوانین نو او هلبستوان لپیش
ئاستەنگیەکە گەلێکی مەزن هاتن بتایبەتی ji ber formekî ji helbesta Kurdî an û jen re tune bû. Helbesta Kurdî û jen nehatibû nîvsandin. Hevoka Kurdî jî bi awayekî bexşane nehatibû nîvsandin. Her ew mabû di wê kêşesazî û wê wezn û wê hevkêşiyê de. Lewra gerek bû got formekê ji helbesta Kurdî re were dîtin. Ew form jî di strana dengbêjiyê de hebû. Helbestvanê Kurdiyê got helbesta bexşane nîvisand ta sûdeyeke mezin ji dengbêjiyê ta asteyeke mezin bibûre sûdeyeke mezin ji dengbêjiyê wergirt. Tu wek ciwan nebî di helbestê te de heta çi astê dengbêjî di helbestê te de xwe vedayê. Yê min dengbêjiyê li cem min bêhterî got wek mijar yanî bandor li me kir dîtina dengbêjan ji wêneya helbestê re bandora wê li ser me hebû. Min di vî warî de sûde ciwan girt bêhtirî ziman ji ber cudabûna di navbera zimanê me û zimanê dengbêja de cudabûna demê ye. Ziman jî bi demê re tê guhertin. Ew di stranên dengbêjiyê got me melwan guhdarî kir. Min sûdewer girt ciwan got çawa eskarî bim li jiyanê binhêrim. Tevî got ew seqayên jiyanê jî hatine guhertin yanî dengbêjî herdem di mijara wê li çolan bû, li çiyan bû, li şer bû, di heskirinekê de bû cuda bû ji heskirina me ye got îro li bajar û di bin baranê û di seqayên cuda de çê dibe. Tevî wilo jî yanî sûdeya gomon yanî û rihê dengbêjiyê jî bandorayê li ser me hebû rihê Kurdayetiyê, rihê tenêkbûna Kurdayetiyê. Ji dengbêjiyê ez fêr bûm tiştekî pir xweşik got ez çawa Kurdekî nazik bim di helbesta xwe de. Ez Kurdekî tenik bim, nehişk bim wek helbesta Kurdî a got hevkêş hate nîvsandin ya. Belê ciwan yanî îro roj em karin bibêjin got ew rihê dengbêjiyê li ser asta gotinan, li ser asta hûnandina hevokan, li ser asta wêneyan yanî di hemû celebên wêjeya Kurdî de çi roman, çi çîrok, çi helbest yanî ew rihê han xuya dike îro roj em karin bêjin vî tiştê. Belê xuya dike lê ne bi awayekî giştî weke em bibêjin got mijareke dengbêjî em bibêjin destana derwêşê Evdî nebûyî roman. Wisa ne em nikarin wisa bibêjin. Lê em dikarin bibêjin ji destana derwêşê Evdî tiştin hene di romanekê de diyar dibin. Ji destana Fatima Salih Axa tiştin hene di helbestekê de diyar dibin. Lê ev mijar bi xwe jî gereke bibin mijarên çawa memê alan bû me mozîn. Gereke dengbêj yanî ew tiştên got pêşkêş kirin em karî bin wan careke din bihûnin bi awayê helbestê bê, bi awayê romanê bê, çîrokê bê. Em karî bin zimanekî din bidin wan sînaryoyeke din ji wan re ava bikin bêhtir nêzîkî demê. Li vir tiştek heye jî em dest têwerdanê di teksta wê de nekin. Ji ber yek ji aloziyên stranên dengbêjiyê ew e got her got ji nifşekî hatin guhestin nifşekî din bi çanda wî nifşî hatin dijekirin. Di encama wê de jî çi bû got ev destanên dengbêjiyê, stranên dengbêjiyê bi rengekî gelekî cuda ji koka xwe gihiştin me. Mişxwe mînakeke gelekî diyar jî di vê mijarê de heye dengbêjê Kurdiyê navdariyê deşta Sirûcê mişoyê Bekeborê got memê alan ji devê wî hatiye wergirtin dibêje dibe ez dikarim memo ji zindanê derxim bêhêlim çend rojan bi zînê re bijî û dîsa ez wî vegerînim zindanê û di zindanê de ez bêhêlim bimre. Ev diyar dike bi çi qasî ev stranên dengbêjiyê çi qas guhertin li ser wan çêbû. Her got ji nifşekî diçûn nifşekî ew nifşê han çanda xwe li ser zêde dikir, çanda xwe li ser belav dikir, carnan çanda mislimantiyê bû, carna çandeke berûva jî wê bû. Dema got em hewl bidin, got em tiştekî bihûnin, em hewl bidin got em van stranan, van destanan bihûnin bi rengê xwe yê got baweriya me pê tê got em dibînin rengê herî bedewa xwezî em ji teksta sereke ya resen dest pê bikin ji bo em karî bin rihê xwe bigihînin ji ber di dawiyê de jî dengbêj bandoreka wanî mezin gelekî giring li Kurdan hebû ji ber spasiyek ji wan re gereke wan aliyekî gelekî xweşik ji çand û ji dîroka Kurdan parast. سرای
وەک من دەستپێکێکی گوت ئەمی لە بچێکی لەسەر کلامەوە سەرایە مامەد ئاغا بسەکنن ئاگۆ شێخ سولۆ گوتیە ئەم vê kilamê cimilê helbestê di çawa karin binirxînin ciwan نها مخابن متخست از بدن الشيخ سلو گهداری بکم جخوا او جدید سالین بری 1900 و بری 1800 بو بری 1800 بو لو را مستران بدنگ وینا بهیست ما بدنگ هن دنگ بجدن بهیست ستران د هندور خود راد هجه گلک آلین هلبست ستران بداوی خوشکه هلبستك خوشك جي امكارن جسه هلال بنيرن سترانا سرايا محمد آغا جو دنگ بيش شيخ سلو دبيجه دست بكي دتشتي گلکی بالا من کشاند بهزمونا در برینه بو آواکرنا هوا که گلکی خورد سترانی ده برنگکی هاتیه برنگکی بخشانه خورد دنگ باندور لدل دکه هر وحالو گوهجی دکه گو هوا که دریا خوی نورمال را در باست با و نچه کریا یعنی وقت میناک هم دکارن بیویجن دست پیکه ده دماد بیجه لی سرای راب بای سرای بسر مده گره گره من ام لهواك بنهرن هواك باش خورتا دهلا دربرين و اواكرني را قلكي خورتا مجرد دويا نجي اغري داي تنكبونا حسكرني ورحي دنگ بيجان ينكو قريبون حسكرني باوايك خوشك آوا بکن و خوشک سالخدان نوی پیشکش بکن یعنی اوجی بالا مکشاند جبر هر بسفان و دنگ بیش او کسن یعنی گو حست کن چقاسی دکارن حس کرنا خوشک دیار بکن دفر دجی مجارک گلک خلق گلک خوشک هیم دسترانی ده دماد بیجی خزیما پوز سرایا مامد آغا بچرخه بدولابه خوده دزانی بالی دخه بسر دو لیوی تنک ده دچه دزیوره الفر تنقبونا قلك خوشك هي هم دقوتنا دا وهم دصالح دانا سراي دا كشكاغو الشيخ سلوجي حستك او دلاوية دا مخابن ناق هجن هف ام الفر كانن دان برهفك خوشك چه بكن تنقبونا صالح داني بتنقبونا قوتنيرا بتنقبونا سراي بخورة يعني هم در برين تنكا هم قوتن تركن هم سالخدان تنکه هم که چک تنکه اف ناجی دده دیار کرن به چقاسی مجار یگرتیه یا خوشکه و بدوی آویه مجارا سیاجی وقت دواری هلبستی ده امکارن تده باخ و مجارا چاندا کردیه چاندا کردی ده حس کرنه ده کرد دما حستی کن چقاسی دلسوزن جه حس کرنه خواره شخص لو داوی استرانی ده دو بیجه هرچی ایشو شکایت ده جان سرای محمد آقا دهانه تمامی توب ورا جانی شیخ سلو اولا دده خویا کرد به چقاس چه حست کرد انجام آویده جی چاندا کردیه چاندا کردی آگو ام هینا بکارتینن دمام جهف حست کن یک جمع نخوش بجیدن رد بجید بخوزی از نخوش با بله دشونات ده با خوزی از با و نتو با الورم گرچه بیم کارن دان بر هوا که ناو برا دو چاندا ده چه بکن چاندا عربی چاندا کردی ده چاندا عربی ده همان میناک هیا لنو صايد دبيجن ليلى العراقي نخوشا خوزي استختوري تبع ليلى كرد وصنا بجن كرد بخوزي از دبا من از راه يجم ايش تو برين انت لفر ابجي عليك عليه دنگ بيجي بو دلسوزيا حسكرني دنگ بيجي ده بلی جوان پرسا منی داوی گلو ام دکارن ببیجن یه دنگ بیش هلبسوانه نها لگور پیورین ویدمی و دیتنا هلبستوانین ویدمی جه هلبستی را نگاریبون ببیجن یه دنگ بیش هلبستوانه لی نها دویدمی دا دنگ بیش بهتری گو دنگ بیجه اف تشتی هری بده و مروف گو دنگ بیش بی دنگ بیش هلبستوانه و کسی گود بیجن دنگ بیش نه هلبستوانه گره کلی بوری نخوشوان بخواسن هلبسوان جوان نبی گل که سپاس تیرو بجداری خلق همه بو سپاس خوشمان از کیف خوش بون گهدارین رادیو آوون ام گهشتن داویا خلق خواه یا ایروژ یا برنامه خوندنا کوی دوی خلق ده ما بمیوان خوره هلبزوان جوان نبیره تیکلیا هلبست و دنگبیجی به هفره کنگه شکر حتانی خلق کدن هون بمینن دخیر و خوشیه ده